Tenerbiyos, mag-ingay sa bagong Hari ng Norte. Unang laro, unang panalo tungo sa kampyonato. Makapatangil anyes abalay ti insuba ti Abra Solid North Weavers kadagiti iriyag, cheer, palakpak, solid a suporta, ken kararag dagiti Abreños, kalpasan, a pinakmerda ti Quezon Huskers, iti home court na ditoy Abra. Day 31st national final appearance ti Abra Solid North Weavers ken maibasa iti scores naparigatanda. Rin ni series ti nagbalin alaban manipud first quarter aging ga second quarter. Parang we are in unfamiliar situation na nalamangan tayo by halftime. But I guess it's due to the long layoff of the team. 2 weeks na layoff ng team. So I guess right now in the dugout they're mapping everything. Kaya they should get back to their senses, to the drawing board. Kailangan bumalik sila doon sa game plan. Aminado mati Husker, ti kapabilidad ti Abra Solid North Weavers. Against Abra, alam naman natin yung capability ng Abra. They're number 1 for a reason. Isa lang talo nila. So we have to give our best effort talaga. Every possession counts. May mga lapses kami on defense that cannot happen sa second half. Kaya napaman anadaron ti fourth quarter nang Tenerbiyos na ito ay kadagiti Abra Solid North Weavers supporter. Nagriga nga buyakin, ma'am. Naganas, ma'am. Talaga nga kanilaban. Ginadiga na laban. Namindwa ang nagtabla ti score iti fourth quarter. Kaya nagtinag iti 72-72 anang itunda ti overtime. Dago sa pimontos ken limamang ti Quezon Huskers. Ngem da po iti teamwork. Depensa ken talek ti tunggal maysa. Nagunod ti Abra Solid North Weavers. Ti umuna abalay gida iti score 81-80. Ganja mo ma-explain ti marikriknak ga puwenta talaga nga nagpinarigat da. Very basit laeng ti ariring da talaga nga both teams talaga nga nalaing damat nga gapo ti suporta dagiti Abreño amok nga kaya dagiti Abra Weavers. Talaga amot nga syempre nernerbyusak pero pray lang amok nga makakamat da mala. Amok kaya ti Abra Weavers data mas lalo da peng lalaingan tapno mas adado de diferensya kuma tapno daw na yung maparigatan. Sa pala ko mata dalatad talaga iti kaprobinsyaan tayo nga suporta tapno lalo nga ma-motivate no makwadagiti players tayo. Nabigbig a player of the game ni Jason Brickman. I think it was a tough game today. They played really well, but we just wanted to keep playing. We had a lot of time. Just keep playing next possession, and it was just a great game. They played really well. They shot the ball really well. They moved the ball. So they're tough to guard on the defensive end. So we've got to make adjustments for game 2 and be better on the defensive end. Yeah, big win. Just game 1. We got to get ready for game 2. So we just got to recover and get ready because it's going to be another tough game. Nagbalinit nga emosyonal ni Kong GB Bernos. Kalpasan ti panangabak iti Abra Solid North Weavers. Ngemkas kuna na nga rod. Mga taga-Abra, we really can't lose this game! Numan pa'y ng Tenerbiyos kadagiti audience ti first game. Nagresultamet dito iti solido ngay ayam iti MPBL Finals. Mabuya ti second game ti MPBL National Finals inton Sabado. Itimet lang home court iti Abra Solid North Weavers. Jessica Boreta, Balitang Solid North.